Ja trenutno mislim da su oružane snage na najbolji način odgovorile ovom izazovu. Nama pripadnicima oružanih snaga jako je bitno što imamo mogućnost da možemo imati svetu misu u našoj kasarni za našu vjeru, pogotovo u ovom korizmenom vrijeme. Praktikovanje vjere predstavlja jedan od najvažnijih segmenata muslimanske duhovnosti. Mislim da je ona neizostavan činioc bilo koje vojske. Prvenstveno zato što nam ona pomaže da očuvamo identitet srpskog vojnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.